Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ki nong tray SSA ki lapadiang hun ya ka jing penyabiang da ka rationalization committee ya ka jing siu tulop hapadang ki nong tray kata haki blok ki district bat haka jila. Haka jing keren bagi lap thai kubor haka khat kendai tray unailar arajar upsau. Hadian belami na ka jing lang sekretariat badu komisioner sekretari katnat puli puthi u Vijay Kumar Menteri. Ka presiden jo ka seng ki nong tray SSA ka kong Jennifer Senram klayat hu ba kum ka seng kan apshwa ya ka jing a jing kular jo ka sorka jila da ka jing tho hashwa bakin pun kot no shisndon ya ka jing ki ka ba klem puts ngi Kamdan na nung percentage gumbagi le rationalization committee di society ya yang ni rugi le rationalization ko buat dan iba hak sacrifice dan iba haban yo iginong yo nong ren igibaret penhe keluar lang dekat kita ke berokay na marbalay kani ka rationalization committee barang ni first time lada ngimli akong taro nila syam jingye na marketing kan jingye aron opposition no financial burden sa kampon ya ko kadi ka para kasin sa maningkong ni suhaban bansi man accept darang imon andre ya kani ka jingye kedu balaray na maningkong hi yung mengisi kedu biang masyam snem hadin financial year dalam adab ke 31st March dan saya kenduk yang sesisin buat kani ke committee lu kasih review yang bagi ini salary structure sahadian satsnya ninda yo asra ya kata ka shitli oh kan company scam ini ingin saya punya withdraw minta bila itu dan ya saya ingin minta nama saya patro ini layo tak belakang wah ini saya punya layo nak decide dengan isi Mabili kadang itu no hangin kasi kanuman kasi nakapagpang. Oh, kata-kata ka siya kapag yun na marbali ka lang kami. Dan biban na kapanya 90 na mga ray, ito tang kamokaw, pan dali ka insurance na ibig na kapag time to live ka within how many months and how many weeks hindi ka kalipog na niya kapag yun na find figure. Ano kayo ba sila? Ang tayo ko pinay din siyang hangin ni naman dili staff. Dia nak district care bayo alam yang data di staff di kan pasin da ni ada di masih teng dengan di verify yang jingkan ba ay tan ko di ka case structure sa kalimbang siya permission pa ya naman pati kalau ko na bari kabar temuan sa de basdang ko di ka chike ini mission chike yang haban ipeklang na sa ni na macam ni sa nagtingkon ko ha 100% tingin pa doon hindi naman try kasi bangin accept niya talaga ngayon naman ipatyo na talaga din assurance talaga din data na kiki tapos kung bakit ay matarasi talaga laban ay matarasi sa kamu